Hayi kuhle ukuthi izivakashele. Thina lokho esizihlalele khonapha sesibona lezizulu lani. Sihlezi la ngepeace. Yiko kuthabisayo. Hayi kuhle malihleli kuhle mntanami. Sizihlalele. Khathi inyama ke? Ngazi ufuna ukwenza ngale yenyama? Bengizobuza baba ukuthi ngifake ngani. Faka kanti uyasoda la ubalance noma ufake 1 fake ufake isobhithi xaxa njani. Uzobuza kuyi ukuthi ufake njani inyama? Hayi vele into zonke zenziwa nguye sisi. Wathi zonke into zenziwa nguye. Wathi kule sivumelwano sasenzayo. Le ndlela esiphila ngayo thina lapha silo anti. Indlela eliphila ngayo ukuthi wena uyindoda ubulokhu ubala inyama wena uyindoda. Vele impilo eliphila lensuku zonke. Hayi ubengasibizela ngalokho mkhwenyana bengasibizela ngalokho besizolibona nje. Thina ethe sesizibonela ukuthi mawukwazi ukwenza sokwazi ukubala amaqatha ungubaba kumele ukuthi ngawunkosikazi ngokwazi ukubala amaqatha kubale wena ngokukhona kupheka yena. Yikho sokusibonisa ukuthi vele uyamhlukumeza umntwana wakhe. Ukubambisana lokho. Angihluphi ukubambisana lokho. Hayi ubambisane la uyakwazi la savumela. Angeke libambisane ngendlela. Ibudget azange sivumela into nesiyenza sonke. Libambisana no-abuse omunye uyam-abuse i-human abuse yona leyo yenzayo ukubambisana khona lokho owayibona ngaphi indoda vele ubhizi ngezithebo wena umfazi ekhona ubhizi ngezithebo usangaphi isithebo wongasothanga wedwa ngani Kodwa bekumele ngibuze phela kuqala ngoba angithi into esiyenzwa everyday zonke izinto esizenza sofana u-anti lo sisi babona ukuthi senzani siphila njani. Mina bengilandela umthetho wasendlini. Uright ubelendela umthetho ungamhwaqeli futhi sikhona sufuna ukusitshengisela ukuthi vele kuyini wena uyisihlwane somuntu wena. Ngathi uzohlala wedwa. Uzohlala wedwa ngoba mina angiboni ukuthi ngamvuma umuntu abhuti amehlukunyezwa so angeke mvume ngoba linto yenza ukuthi uzalethe into omfundise yona uletha lokhu ukudla lokhu phambi kwakho ukuthi uzokwenza obuhlale seza ukuze afsala futhi usilwa la ukuthi namhlanje upheke njani ngaphandle kwemvumo yami anti uzosala usilwa la angilwi la uzasala usilwa la hayi bani kwenzakalani uqolisa phambi kwethu ngoba uzasala usukwenza thina sesihamba yasala emthaya ngithi ujayele vele ukuhlala emthaya ngiyaxolisa mina bengakwazi ukuthi uma balaba lemuva lapho uhlala emthaya ngiyaxolisa kuwe bengakwazi ukuthi uyabuma-abuse uyabusenza ngathi idonki yona leyo kumele aphile ngesamboko kulo muntu okwaphila ngesamboko la idonki legazi sorry hayi uyekele into yakho leyo mina ngizwanile uyiyeke ngiyamthatha umna wami ngihambe laye mina kahluphekanga phela ngiyaxolisa kahluphekanga asoze ngiphinde ngikwenze ngiyaxolisa okokuqala mkhwenyana awumu-oni impilo yakhe mkhwenyana awumu-oni impilo yakhe ngunkosikazi wakho la ule mizwa ule mcabango kumele acabanga into azizwayo emzimbeni thatha wena mna wami isithebo lesihambe uyepheka ngiyaxolisa ngicela ukukhuluma naye anti umuntu